ato apa ho simadu miensa yema ahwefo nyina kwaba edeba Ashtown Radio so ene dwoada na wa onim se eduru dwoada se ya oman mu nsem a yensa aka no ene yedebe som se kasebo na ene no ensachiraye bi aba se mo be kai a ena no fiada ye ka kire mo se na wotwi wukuada ebeyi yenwura se John owura kodwo owusu afiye a oto nananom nsia do isan COVID-19 a abesoe oman Ghana mu ntino wukuada ebeyi abusua ahye se wo sakra wono a wo asanteman temu no obedi na wotweda ama won dehye ene yesi nkonwa se yebebiebie ensem ahodo a efa owura yi ho akire oman Ghana ene wiase afa na nyina ene yentena medin de odehye ba kofi akuoko mene me wo faase nana abena achimai yetwa ye ho abasima ye ba ye beto aso ye mama kwa babio edeba Ashtown Radio so nana quickly ensem a waboabo no efa owura Sejon no fatuga we dey ye be chase free emra ye wo no baby a ye wo no baby a wo ko ne nto aso school ai eno na ye de besom ahwefo nyina na me chase de a na me chase free any early life any education ye wo no asante mantem cry a friend of sakra wono wo kwa abre abeto impesu aso ai eno ko ne nto aso school 7th Day Adventist Secondary School wo bekwai eno ko bo ni GCE wo konongo odumase no so wo konongo kwa ena owie no he was admitted to study political science wo University of Ghana into owie no na wasa kwotwa so okoye. He then enrolled at the Ghana School of Law where he graduated with Bachelor of Law and it is obey lawyer and after this no he was admitted as a solicitor and counselor for the Supreme Court of Ghana. A 3-year entered into private law practice in 1981 where na former president John Ajekum Kufuor etisono where obe appointed no ema ne be national Ghana National Petroleum Corporation and he was later made to act as the deputy chief executive officer of the corporation. Young Monra na manyo mu kakra and also wabra na o manages ani nyuma we nyina no. He was also actively engaged in Ghanaian politics. He served as the General Secretary of the New Patriotic Party from 2010 to 2014. And he lost his bid to secure a second term to Kwabena Ejapon. And also no. And I will May Bosumi in May 2017. Osabe CEO of the Forestry Commission. And Osabe public declared that he would contest the New Patriotic Party General Secretary election if there was an overwhelming call for him to do so. And also, no. And now we no March 2017. And Nana Dankwa Akufo-Addo Ghana president appointed a 3-year as CEO of the Forestry Commission. We and obe replaces Samuel Aferidate, whose term as the CEO had ended. Only the Echemuno. A year a 3-year na Obabeshe nanai. His appointment was surprising to many Ghanaians because of many rumors that he was linked to the position of head of the Ghana Ports and Harbors Authority. And also what dear no. And now Osabe a position. That position was given to Paul Asare Ansa. A 3-year later revealed that the rumors were true, but he had rejected the appointment due to his fear of the sea.
He thanked the president for the Forestry Commission appointment and believed that since he hailed from the forest zone of Ghana, he would be able to have a greater impact in that area. To Orieyano, as CEO of the Forestry Commission, a 3-year job was oversees the various public agencies that form the divisions of the Commission. His first assignment as head of the Commission was supervise to the celebration of World Forest Days, which fell on 21st March 2017. Na chese de ewon hono nso ene eno abakosem kakra metimi aka fiti emra ye wo no ene ne nto aso suku a wokoye ene ne political career kakra menim edefa ye papa Sir John enho na medi atudwen asemere kwa ho wo de don beko me say Miraho papa anope me sorry na medwendwen ye papa yi ho kakra na me kai se ebra ye de no koto mpo ano se nkonko ye panyin wo se ye ron de osuro nsuo eti no isan so ye bushman nti o class no watina de na me se ena ye zate ene se nipa na wo kese no eye ye papa odi for prophet 1 every nipa ni bisa ne say eye de ade potin e na papa ne de ye na wotimi gina bo ni dua ne nsem odi tu gya ne say abra na NPP nyama power no wone ne guys e gada e de na wo so ton ne japade nyina de boa NPP ba wo ye papa chama wuntumi kwa din nti omu wie ne wo se nke nwuma anke de ma wo mo no ya amfa nwuma na ama wo ena Sir John ma sa remrem adwuma forestry yi ena omu fa boys no ti omu fa wo mu wie no ka se ombe ma omu 800 Ghana cedis a month 8 million nti osimre adwuma na ekoso na Sir John sa de ba say eye 800 no kran so aban be fe mu bi 400 nti month so a ye be ma omo obia 400 osi 400 cedis nto ma sha bebro 7 months ema nti eno na ma wo de ho ani bre e de yes ano no de wan friendsu nti asema ye papa prophet 1 so kan ne say wo hwehwe ma papa no enye duane ne ku no na emum ye covid-19 ene ku no na boy na asem na wo kan no eye your friends threaten mu threaten na emum nye duabo ti omo ko ye papa sumankwan ne na sumankwan no ko bisa ne say emre bay ena nsem bay no bi kan e kire se nipa na ibodua papa ne nso nsem o kan nyina kye se asema boy ne kan duabo na kye se wan do me no ne mum obodua enso ye papa prophet 1 se nye duabo na emum ye honhom mu threaten itina sesei no duabo no na akum no ana se covid ya ye kan na akum no eno de abusua no kwa ne betimi ye yi ano se eba se bia oyare da ho cheye so oyare da ho cheye ne de na efa ha de metima ka se yedua no ebi nso a na omo ka se covid yi ebi na ni briefing wo ntimi home ne we no nti abusua ne betimi aba abonten abeka se ayampa yare no ne kun no covid-19 ne kun because the enti amebisa sa ne se medically no enkra free asoye ho health asoye ho eba no say yem papa yi covid ene che pa oji ayarehwe e wo kwalebu eno na fofi anto ata odi ato na nanom wase do enti se akoyi ehwe se eyeduabo na akum na eno no pa kire se duabo no na abosomfo no edane no covid man ball no very good mema dia me ade me ye ni say emra me te na ade me dwen won ni say ye covid dia ena ebia edua na nipa ne boy no eno na dane hunhum yare ko ne so saa na because you see eduaba ni ehie tu yesi nye guy ne nko a ena yes ade nkrofo aburu ni dia
because your mammy a don't call crown so I can say, and your COVID-19 be an econo. And to say me say a diabona and pad dia, said your boy in a kind near diabon pad dia. And the nature say me said diabonona, a dane is I arena. Yes, some more. Soon once and Me say, me were near. Meraho. Oh, who is Asa? Asa. You say you're watching you. Oh, yeah, no, it's kind of Abba. It is a say, say a cobassa a no crack, say Diano and a kuna. Nipa obo Diano, so at the end of the day. Oh, sir, I know you're whom must am dear. Won't me ma police name question. Say be a bonny a home. A mamma council, as I say to me, aye, but say, boy, need your moon to me, Yanni Rich. I said, one first I can't go to the minimum. Necessary, so I say a COVID no cum, may, dear. So now, Mr. Dear Bayan, so was it family no, a barbon thing, a bitch rich room. Say, said COVID now more canam padia, and it's a boy in who soon. We a bushing, I find say a testem. I attend ye keka and I attend yes we din wabobo nemo mu kwada ebe ye din na wotwe da no e wasakra wo no abusuan ton sa afra obi bia se obetumi aba na wabeboa wo mo na ye jam ye mpapai eti Ashtown Series ya fatu ye ho so se eduru a ye nso ye bekọ na ye de kakra ye betumi aye se oman anase ekuo no ye be ye de asommo ene oman ni nyina ma we mfi se obetumi do comment na afa Facebook, YouTube, Twitter Empo o de fa WhatsApp cry be kan ama number no gu ase na be kan ni na de ama edi no Ashtown TV an ye twa ye homra ye ba ye wo pi e de to also say question comfortable sir. Okay. Na me kai enchare abrantie bi ne friend Samson yokunya baba wa bi friend Delilah no yire no a kire mo hoodin ba bia wo kire mi o sabe ma so de munam gofa abone ba wiase na mo sa gofa agenkwa no bae nti mo ya na mo huhu okọ kire no oba ne tutu nani nti sane ma no e ma busa me amenta nkire one here more to many. One here, send no sana or Barnacle Samson said, what they part find the share, what no to do any a dummy one, but church baby, no making catch them. We did say, yeah, now, what? If you say, yeah, baby, free, I drew Hano. Say, Yamia can came up and came baby. The first time I'm a banker, I'm about university. Now, I can bear there. Ti ngofo no a wo munya 3 year wo mo bankra no je ze nkra dia brochire pa o ti nyame animedi ni papa ndi obi ka chebze mi kurase ni a na nya dia ehu kra mi kurase ni ba. Yes, I love it. Ko kurase no kra no ehu che kurase ni no na kan mi no bomu a na kwa se passion no se pepepe me nyi ni sa se sa dia na je ze nka ye ni kurase fo ni ye yeso ye party no sabi ye ni kurase fo na ebo. If there's any catch for no catch for a crabby and our party. Maybe I'm from Adia Boss or Coban for Kakrabi. Now, no, and Nakufado, a 12 by when you have 5.2 million votes. A catch for a party, no one do the point two. They just say, Yama, minimum near Papano or Crassier, just say John, and near Minuanum. Yeni atidwe muton ye niema a sabi wofufuo natural ho twabidi obawo not wo tweo ade na wo se na me tweo as what krata ato de twabidi ye ni fra yen sa for no ye doso pa over 5 million na ye ne bema akufado president ti menyini se obi beta ka je se sabi mu ye nkurasefo nti mo de mo nka ho ti munyi se John Frim me kai se enchare na kra mo se what is that for no every miserable ekokena omunante ya twapoko ekokono ye de mose din asanyum emed in masafem na akra mose namso meri anuma ese anuma ma no oduru ba bi no yankopɔ ka kyerɛ sɛ haya na beba Mount Pisgah oso awurade mesrɛ on kama men kokena ho na men ko hekro no kra ansa na wasame was there be haya be poso ya ka for ni hwɛ ɔman no demo makoa Joshua edo motwa
akokoduro friends Kena ho sa pepe nyankopon na ade o ma me so efre kurase no de me ba ya be me general secretary eduru ba bi 2012 yakoto aba emusem bebre party no asmo bakan se John waya de na me nhyira na san heya na wonua akwabran je Japan on toa so on fe enkobo hya sase no so Nana Kofi you ra Sir John and no kasa no the video credit no ebema the low show say ofre yam papa no na one na twetwe na yen so yetimi anya bia ene ye de kai no na nana Kofi yam papa ade ba ko amepe amani gye wo no ho e wo ne kasa mu a che se eye mani ka ene se o ka asem bi o se enche bia achakura was enche bia na Samson mun nsem ya no okeken ase de na owo de don beko na so papa ni dibre ni sika bebreba na owo nyina no na omfere se owo nipa mkurampo a obekere se oyikurase ni okai na chi enso enne mini minister bi a obeye minister o ma me yare da hompo oyinani ma me ne to ye de oye na brempon yie yes papa yi just say on ferry say obeka ninchi ho asem pese no o chere delay say ono ni penny we ne kasa ya hira de o chere delay say the first time o de bank kan na o ba school na che say ono kran no oni mo o be pede wo ho enso ni nyina mu no otimi yi ninchi e de chere e de hye nkuran obi yeso obi no kwatena abrochira obaga na ohun banchia what is this wenim tinipa se won wa be penny wo man mu a imagine ka ben no kasa obeto a won timento efie ben so friend ho se wo yukrasi ni ya hira de pa ya hira de de ya hira bi anka yede ne koto mpo anu isika bebrebe wo anka yen no mu kamenu mienu a nkeje ya ne ya jisika na hye enso wo se mentimi nya ho nya mefe mi yukrasi ni nti fa me koto nwrem ampanso yede ne koto nwrem papa yi abɔ ne homoden waje dimpa pa bisa ne ya hwehwɛ sɛ ye mmra hye bedwafo no ne ya manyofo no omo be ayo enyo omo nyina emu dodo sen na eye enyo omo nyina omo pe dibre na ye bafom wo manya wie no ye ho nipa wonya last 4 years oba no onama sorry dem ena wo kasa sa yentoma no wa fa Kristo okotena akonya ne so no na onim de omo ye no afi we no emi se wan kura we nya ono akwa emi se wan to ama no ho ye metena so a sa ti panyi sei bi na ehia mera wo Kofi wonko na yese ewiase se o ho na se nipa nyina do wadue nipa nyina so enso due na emom nipa ati wiase na ho ama asem a eyesa na entwa fan e wo se ho asem tumi ba na yenya bi kan eti wo kan se mi wo se ma twera to ho da chimi wu a o be kan ama mo ti ye hwe ni mu se abusua ebetumi be kan asem kora na wa twera to ho to na no ka ho asem no nyame adom awuku ada ye kwa ye bedi sa asem no chi na afi 2013 asem bi esiye criminal case bi ebaya na Samuel Wuku MPP na ne ho nsem fore ma Supreme Court emma muaye bi na yewura Sir John yi nani so hye ya ajakurasi ni awaba kurum na okoka nsem boni bi e de fa court nsem okan no iti enam so ma court efre no se ombra de nti na Supreme Court mu a yetumi atena se ne ya hye asem ana ya hye mra to asem so na wabeda no TV station so na radio station so na wadi atempoto say ade na mo hye nipa so yeso mo mpese nipa ebetumi afili comfortable no no aye de opese oye na court e friend eno kwa han lawyer ye friend say ayikwe otu e ma no say omra na eja ometwitwa nje no na say John yi say de o kan ne ho asem yi ono anka say oye mranim ni eno na lawyer ye friend ayikwe otu yi e che Supreme Court say o sre Supreme Court ara o mo fan che no oye kurasi ni ejafe no oba kuroma nyame ahira no eti osre omo fa nche no no de osusu se eye honhom boni bi na betina na so abufu kokko eja kurasefo ne kokko fon tantan
Enenti etumi nam so a otumi keka nsɛm fo ana sɛ nsɛm a eni kwan sɛ ɔyɛ de waka nti wɔsrɛ court sɛ court mfa nkyɛ no court jam eja yɛbɛtwe na so krampo na enye eni ama peace council fo nyina abam ɛbɛka bi ma no esan na ho brase a na ɔwɔ nti ebufo de ewo bia so ebufo wo bia so ɛno nti court hyɛ sɛ na me papa no kra ne life kwa me hu we type and bufu simple me hu na bontin bia no kyɛ sɛ simple life onya ne African way bi ne suit bi krampo ɛtɔ da kra o motai onya ne ntema bi tutugu so a ɔna ɛkoro no oh ya shara de na asɛm a make in 2013 court ɛhyɛ sɛ yɛnwura yi papa sɛ John ontua 5,000 Ghana cedis na onfanjojo court akuma na justices a odi o matem no yɛfa mpata wo mo na ɛno akyiri no on side bond sɛ menye biem adanko ma so ɔde na befiri mu fi a menye biem on betworo no on sign fanto na sɛ wantumi anyɛ saa nneɛma na yɛka na court sɛ okodam 6 months ɛna wa wonim sɛ ɔman yi die sɛ o sika yɛsɛ wo nkokɔ a nkokɔ na monye ona nkosua nso nye ona eti otuae ɛna asɛm no ɛkɔdai na papa yi no afiye mu 2020 1st July ɛna ɛte sɛ papa yi atɔ nananom ɛwɔ nsedo ɛwɔ nkran pumpuni mantam na enkra efiri mu ba ne sɛ papa yi covid ɛna kum no mpanyinfo sɛ ɛyɛ covid sɛ yɛ biabo sɛ ɛyɛ nomio mpanyinfo sɛ ɛyɛ covid sɛ yɛ duabɔde a ɛyɛ busua entemasem nemu ɔman yi ne nsɛmtwerɛfoɔ de yɛnim ne sɛ ɛyɛ covid ne kum iti sɛ bibi foforo bi wɔ hɔ de a ɛne na abusua ɛne nipa koro a ɔdɔme yɛ so obodua no ɔmo ntemasem enti na adwoa abena me yere de adwoa ta asesa me din pa hweye adwoa ba bi a obi a mekyia wo enti na de ɛwɔ hɔ no yɛnura sɛ John wagya legacy I was say yen chimani na yetumi sua na nkankan yen panimfoɔ no ɔmutumi sua na kasa twitwiri bebre na we ka wetia we na we ka wetia we na wosi yetumi chai nana Sir John efiri na wosuo mu edi besi 1st July a ɔne atiasefo dinkra di ade ɛna wosuo efiri na brabo mesua ne ma bebre pa efiri sɛ yɛmfa bibia kra nto nkyɛn sɛ obi firi baabi na okokodru baabi a ne refi baabi a wofiri ye no hwɛ papa baabi a wofiri baaye hwɛ dibre kɛse obenya no my Ghana ha enso papa no sɛ wofrɛ ni baabi na wɔka wɔmfa baabi a wofiri ɛbaaye no onyai obunhu so yɛ kraseni eno ne ade pa mesua free papa no se nka wo se Ghana mpanyimfo even ye nchiri meyi kura ye ebe e wo se yefa saa efutuo no se baby a wo free baaye no se wo kodu baby a ema wo remfi ho de bibiara da eno kwa Bible mu ema obi kura de to nyum se ema wo remfi waje nkwa o onyam edada no so enti baby a de wo bo a wo fiti baby no so obedu baby a ema wo remfi se ene ne ade ba kwa me de kai papa no baby obegyina bi obun hu se sebi oye krasi ni hwe court ade yi enka obi anka kodru ho no wo di bre wo Ghana ha enti nka wono ne bekwa kopa acho se me pa acho. What are you talking about? Minim penyifo ndu wo Ghana akra wa ya ade kra wo ma meka no da bi ni dibre na wono wekita no nti no wonya ni dibre nto ho enso hwe papa yi se de na papa no sitie ti wo se Ghana empenyimfo ni bi peke papa ni suban na ye nchiri ma na ye nso ye ba no enya bi o omo nyina se so mutumi peke omo nyina do omo nye omo nyina mesi omo nyina do omo nye epokra mpo no nsuo togum omo nyina wo so mutumi peke efise papa ipa ba bi anyame di ni dru ye na so still obu no hu so ye krase ni na nka meme kofie kwa meti ye ena yese me nkotena mpo ano na meche se nana enamunti and Mary agumiyam mafu nke be yese bidu as papa esi da bi ye kurase ni timetena wuram obi be ka se na nipa nso tena wuram so se kwa na metina papa na ya de wa create a big vacuum pa yenya anemsini bia wotesa
Yenya say COVID ne ku ne dia ena ye. Na mum say nya COVID na dia manfo yi kikan yi bi dia. Enipa no ku no. Dia na obenya afrim. Unya she sika ye beto ye besa akwa eja wo. COVID yi ku ne COVID on fere. Ubezanya na kunu bi. O COVID ubewu be ko no be ko ne bia wo ye chief e wo ho. Meraho. Yashirade. Pa. Yashirade. Ukwada. Ye ko. Ye kodi na otweda. Na yetie eda abusua be hye. Se de be. Na ne nyina mu no, ne wo akiri kurampo no, bibi twetwemaso. So, ede ya. Se yehwe empanyifo hodo bibira awuwu wo manyi mu a. Dodo na efa dodo na no se wahwe a, se na wotweda na ebedi o, se ye na ebeye o, ne nyina ye no wankrampopuni mantem. Enso na nipa na bia wo firi o abusua o be bia wo firi. Nanso se dwom abusuafo de omo na yasifom se da bi ye de hye no fira santima mu ha enti no na ebedi na wotweda na me sure se ayie no se koba se ye be ye ayi ampa e wa. Ye be ya so no be ye no. Kasabre nke ya fu plane hwi ni na ni hu ye mpanyufo obi awuo no e ho na ye space black. Obi awuo no nipa utumi se nipa ya kan ni e wo se ye tutu ntema na pintin ni ade ade ni twini ye bo ni ya hyehyɛ coat skinny ya hyehyɛ coat ni ya the space black tintim ye ni ye wi na ya se da pia koso na ye de hanky paper e boy ye hu hwe ye nte hwe enso se dwon abusua se de se no na me ka se obi wo ho a ofri baby na eko baby a ni remfi baby ofri bedru sa baby na mu kroti ase no krampo no no be kan bia o kire se me yukrase ni enti se ne se asu ni bit na busua ni mu efi se bo batafo ha ni fie watafo ha wo akire he ye ni fie wa enso abusua se da bi ye nye no baby a ni fie wa ni panim no ni kurom na ebe ye faka afri nkran bra ni enye eti na maye na wotweda nti o mampanyini ba empanyifo hodo nyina e kosakra wo no komo so se enso no hwan enso bi wu ya ni atamamu na to adaka mu hwi ya dia air condition ni aseiska na dia akosi nkran Independence Square ni aye na brempon yie ni de na to ahwehwe ni wam na obi e hwe no na posifo tututuo Sir Johnson bi kurasini asem na kofi nansemu a ye warewo mu a ne sa nanso nansemu a NDC ne NPP tokwa yi ba ye NDC amanyuko akoyi na bedi akiri a obedi omampanyin dada achi se omunkoto aba ye na jin maame kama oba hofafo ni monyamfo a wabobra papa bi chama wontumi sore ye kukura wose adenti ena yetimi ko yi nipa se na asem o kan na eye metan itimi pese me bo asem no so kura etimi di mame atem poto adenti na se ba ne sa wo ye NPP obi ye NDC obi di na dwane omfre wo se fa wonsa betu wo do wonsa akotum so na dwane na nya da wo kan ho asem wo se dwane ya ba fon na wa ye ne sa na sa wo se dwane na nya wa dwane na me kra de ha me ne se e wo senko oba abonten be paacho asema okafa maame no okagu maame no hu fin papa eno kra na nchen so ochen 1 year cramp na ochen enti wo se odi enidie kakra edema no maame bra wabo ebi no wabo anya hwe cramp wati aba ye vice chancellor why ebi da wo ye the regional chairman enya national who am I enti yemfa we ntu nchen se senka ye papa ya wo wi se wono na wo kan bibi sa afa maami hu na anu nyina be mpa chopa nko wompa ayasem na court 2013 na court ka se onwi a o sa sika bia wo tue nyina echi on san ko platform kura okodi o matam no san ko pacho okoi je say oye a man of integrity what say empo se wo sheda mpo a eyemfom so no ye no ye ye fan say ye bufuo itu de brabe pacho wo se hene ne ha me pacho na ye go tie interview bi mbra eye Samuel Kwaku Anyidoho no ye former NDC for church for penny ye go tie interview bi asem bi a o ka former penny ye go tie mbra Kobna say wo wiasimu anase wo man and we don't begin to move to the level where the Republic of Ghana
becomes the business that we are discussing, we are in for trouble. Okay. So we should discuss the Ghana business. Thank you. That is the business, the Ghana business. And at every point in time, only one person will lead the Ghana business. Who is that person? Okay. A president. Sure. A sitting president. Yeah. You understand? At every point in time, a sitting president will lead the Ghana business. Now, so in the Ghana business, the president is supposed to be on self-quarantine. Yeah. Great. Yeah. For 2 weeks. But he came out of quarantine. Yeah. What brought him out of quarantine? What brought him out of quarantine was the insults held at Professor Nana Agyemang. So the president had his Zoom conference. And what did he tell his frontline communicators? Me or I, President Nana Akufo-Addo Dankwa, please, I will not accept insults. Talk about what I have achieved and stop the insults. Kwabena, that's mark of leadership. Okay. And I will say it without any equivocation. Okay. Step in as a leader and quench the fire when it is possible to douse the flames. Okay. Don't bring the hat down and now call for the fire service. It's too late. Okay. Now, when you have a leader who comes out immediately from quarantine, he zooms because it's a hot issue. Yeah. And if you don't stop it, it's going to get hydra-headed. People were Exactly. Yes. As a No. human being. Why? A whole Ashanti regional chairman of the MPP. So the president realized that no, the thing is getting Thank you. out of Thank hand. you. So as the leader of the Ghana business, Okay. as at now, the president steps out from self-isolation. He zooms in on his frontline communicators, and in the process zooms in on all of us, and he's telling his people, stop the insults. Come now. That's the mark of leadership. Okay. You don't sit down, like I said, for the fire to consume the heart, and then now you call for a fire tender. Douse the flame while you can. Okay. And so kudos to the president for Okay. that. And Yeah. it doesn't stop me from pursuing my goals. Yeah. Yeah. It won't stop me from doing that. Today or tomorrow, it won't stop me. I know what I'm destined to be. Maybe you don't know what you are destined to be. You want to insult. Go ahead and insult. So go ahead and insult. And if that's your claim to fame, because we are the Wasuma no, Obama 50 Ghana, need 20 Ghana. 50 no could be 20. Thank you. It is a what's no partner with Gary. Asem no. The Ecos no. For the first time. Ebusia Samuel Kweku Anyidoho, former General Secretary Edema NDC. Chiniyama Nyukuo. Chiniyeko. And you're telling Kano. Nana, for the first time in history. Yeah, NDC me. Now value. NDC. 10 Ghana in 20 Ghana. Certain president. And as a opposition party, a president. Aye. For the first time in history. Not just as some a how more pound. No man penny so ya dear. If someone penny could also self-isolation, on Casso be 14 days. Now so or shed the and go for ye. Make a bibia and yet chope biama. Dear my year monka once a moon you. Casa mediaba, free education and mediaba. Monka once a moon year. Campaign year moon away. Election year moon away. One to me and yes, I name you in a jungle or baby near ward dinner mukoha. And I say, O man paying soon come on, make can be bisa and found. Can Rebecca say, when you be air course only be. So why are dear pa? I say, O man paying be tia kunyaswa. Say, supervision and yes stronger. They be a more was on the bonnet. If you say, I can't be breba and ye, near man be breba, cost won't crassy, or man penny ten crown. Ya catch and see any now. Aye. Now, so it's some poor supervision be a onion ye tino. Not obiti 1 year pony tree to say, or man penny, as when your man penny in a quine. It's me, dear Babesia, Tim say. The patchoa was said that. Never ever. Ye ba or mine gun the moi, or ye ba or mine gun the moi. And near be breba.
kyese edi mputu nyuma abe oman yi mu no efa na aye ma na nke enya asem ne kanka wo ma me gyen abrabo a wabo ebi na wo wabo na mo ka se ontumi enye vice president ema oman Ghana mu no ehwehwemu kire se yekọ public university a suapon a eye aban dia no omampanyi ote akonya so ona ye chancellor tie ni yo omampanyi ote akonya so sa suapon na eye aban suapon no ona ye chancellor na chese si ye you say o ye vice chancellor wo sa suapon ni mu a automatically o ye vice very good it is a maami atumi ye vice chancellor ama school bia say UCC school kakra kai wotime ye vice chancellor then e cheso otimi ye vice chancellor ma sa omampanyi kro na e wo man Ghana mu na wotimi dina tem say so make am Ghana man panya ya ade fi se we asimu ya ade wo panyi no wo te hone se wabedi chirefo ya ade na wo panyi se wa meka bibi amfa ho a yetimi ka se wona omu nyina ya adwen asem omampanya ya ade pa wa ya ade efi se senko wa meka bibi amfa ne chese nsema NPP fo ni bi kaguma amene so no eye NDC fo ne ya omanu su nudwom omampanyi tifie nyina na o monitor de ekoso ya ade omampanya ya ade papa yes salute you. I don't belong to any of these two parties nanso de ekoso no betwase yetumi ka ne ka ne ye na ko say John Krampo atumi apacho na wo regional chairman was a mempacho it's a connections kakra bia wo wonti ompa na in the year 1957 Ghana fa ne tuma pafra ya ye be independent na ye po biama na design flag amayen oba besia ene tumi sorry na to ya woko se me design flag amama na me ma na omo we na me ma na omo se omo batiri ketiketi no na omo we nenne kura sama me no tiase wawu se o tiase kura nenne ye mani dibre bia de ekosu keye mpene atame se penso was stadium dia e de ato no so keke se Todosia woko stadium e de ato no so keke eno krampo eye ni monyam hye e de ma ema atimi di oba besia tem aka de nka na dwuma wa ye mpo na nka ma ema ni bi kura anyi we de se amanyose na yi na ye eti afa ne se wo se obeye education minister wa atumi anye bi papa bia na nka no waka no wa condemn na atimi fani public na enye wono nko a o eyi ya fine say mami ya ope president kwa me we fini de ekua donko so be obeka condemn mama no one journalist one car obeka condemn na no fi so no yo ba besia edi na temsa majority leader krampo se friend sempo honorable can say chairman sabunsu majority leader ono so sa wadi mami atam be pacho a osibu bi amayiti mempa na meka sika momma no kranye mumpema mure fi se before so bebe wi asim oba na do bai no sankofo ina nso meka say krampo ma na ye campaign ma mo de by power mo de o ma no fa nkofo ho ma ye to aba yi mo ma mba power in the year 1972 Mama Veronica Bequin ono ene de Veronica bucket nso bai ene coronavirus bai a ye de kun asem ye kan mo say Ashtown Radio so ena ogusu a o share your live e wo online Twitter Instagram YouTube WhatsApp na you twegu wo live medin e de odehye ba Kofi Akueko me na me wo fa ase nana abna acheman nyame ya adoma wukuada ye be hia e wo sakra wo no se Yesu ama yakram